Jo. Kok nan lagu malah Jo buka. Iya. Tadi Jo berjanji Jo nembak lagu bercerita. Kini cola Jo buka lo cerita kita lain. Jadi malah cerita nang kamu buka kau jangan tersinggung bang. Cerita kau cerita orang pekak tu ni. Oh, kau lain aja ya. Iyo, sekeluarga ni tu pekak rumah tu ni. Cerita kau jawab. Jadi nak do nama nyambuang celah, salah sambuang serenyo. Iyo anak pekak, mintuo pekak. Amin nantu ko pekak lah, anak yang kerja. Langkok lah sudah penderitaan kau. Iyo, jadi tu mah anak sedang gubalo kabau tu ni. Anak yang pekak kau. Iya. Wah, sedang gubalo kabau. Wah, tu tibo ka mampien kabau Kok garang makan kabau kau yuang teh. Oh, anak tadi langsung bertinggang kabau tadi berlagi pulang capek. Oh, apa kasih kau? Tentu doa tu kecil gaya Ya, kabau dia gua dugang teh. Uang mengecek gagang makan kabau kau nya. Kita mengang lagu. Iyo, tu mah ayah tadi baru tibo nak di rumah baru dibuka agak pinggang di lambu enak tadi. Saban tak kau minta makan lo dia. Aduh nak mengaduan ke bogor aduh mago. Iyo. Tu. Sudah tu keluar mintu Onde hamba babini sultan celaya nak telok lembodo. Ala jauh sepegang dia. Iya, sak coba ansu aja, tajak coba pangkua ke cik. Tu aja. Yang dawak cerita jo kau pekak. Aku mau none kau. Kau maju. Pekak kau. Nak percaya, cubalah jo tes sing niang lo. Munia. Tak pernah je. Iya, gua menangkuk ente ne Aduh, tiak sini main. Tiak teh. Munia. Apa dah? Oh iyo bagus tiak teh. Lah baga ugang nak munia. Yo pekak ya. Pi kawan cek. Asyik. Kama jawab yo pekak asli kema. Iya. Lagi tadi jo. Anak munia nak masuk masa pertama ya. Lu terjual dah, coba. Ya dah. Alah yo. Ayo pasal antene ke mana? Antene kau para bola, antene kau para lon kema. Tadi lah dulu. Pakak ini munia lah ya. Dah tuang kau cakap ada nang sungguh pada lah gaya. Ya dah ya. Pasal tuan. Pasal lampak ke mana? Dengar dia jo. Lah takai tu pekak. Amang ngecek lo kau ni kau mah. Tapi ada orang minta mau niang kau. Anak kau bini baru lu kayak kau. Iya. Tak tahu diri wah tu meniang. Hanya senyum sekali tu. Iya. Aduh orang pekak celek kau ni ya. Uang pekak kau beladang. Tu ada lo orang bergubalo kabau kau kehilang kabau. Pakak lo barang kau. Bertanyalah kabau hilang lapeh. Bertanyalah kapak tukang peladang ni. Pak, bertanya cik. Aduh kabau mo lalu nampak di siko. Anak jawab orang peladang ni. Ayo nan sabagi kau taguang kau dia kau. Nan sabagi kau lah kau. Salah semua je kau kemana. Bilang tengah taguang. Lepas dah jo. Iya. Pada nyo nak punjan, baik kan lah. Gelak lo. Apa takut celer ni? Jadi orang pekak kau duduk di mengkumah. Tu ada lo orang pekak lalu. Jangan lah dulu Jawa. Kau citoi kuah. Oi, kemana tu? Kecik nang pekak kau nyepun kumah. Nang kecik nang lalu di. Indah kau kepai ke pasar. Jawab nang kumah tadi. Oh, ketemu kau pergi ke pasar tadi. Galak lah Oi gay kau bini semua gay tempat. Hanya kesanyan je kan. Gay agogo ke mah. Iya. Di lambui lagi agogo kocek banyak. Mun yang pekak kau lagi cian. Gay agogo. Gay agogo. Mulai. Palaminan nan padusi
jo darah tinggi, tersungguh gae tak banyak. Dia sakit jantung jo darah tinggi, tersungguh gae tak banyak. Gae berhenti jadi urang, ulas talero lupa diri, indah takkan nana sembayang gae babini. Urang nan banyak indah tahu, gae indah manggari lai, dimakan sumpah anak cucu gae babini. Yo, penyakit pakak mo niyang ko lain